දැන් ඒකේඩි නම් සල්ලි තමයි කියලා වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. ලැජ්ජා වැඩක් නෙවෙයිනේ. ඊළඟ දාගත්තද මොකද? ඔව් මෙතන තිබ්බ එක දාගත්තා. සෙක්‍රටරි නෑ සෙක්‍රටරි ජෙෆ්නා ඉන්නේ ආදත් උතර වහිනවා. ඉන්ද්‍ර කුමාරට කඩේ ගියේ මේ 3 wheel එකගෙන මිනිස්සු දැන් ඇත්තටම මේ මිනිස්සු wheel වලට ගන්න එපා. පයින් ගිලත් පොලිටික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්ද්‍ර කුමාර සනායකගේ ආණ්ඩුවක් නෑ අද. டித்வா புயல் இலங்கையில் பாரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. இதனால் மக்கள் வீடுகளை இழந்தும் பாரிய துன்பத்திற்கு உள்ளாகியும் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை மக்கள் எதிர்கொண்டனர். இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இலங்கை நாட்டு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திஸ்ஸநாயக்க தன்னுடைய கவனத்தில் எடுத்து பெருமளவிலான நிவாரணங்களை மக்களுக்கு வழங்கியிருந்தார். ஒவ்வொரு மாவட்ட ரீதியாகவும் ஜனாதிபதி அவர்கள் அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரடியாக சென்று மக்களை சந்தித்து கள நிலவரத்தை ஆய்வு செய்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி வருகின்றார். இந்த சுற்றுப்பயணங்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள், தங்குமிடங்கள் மற்றும் மக்களின் தேவைகள் குறித்து நேரடியாக அறிந்து அரசாங்கத்தின் உதவிகளை விரைவுபடுத்தவும் நாட்டின் மீள்கட்டுமான பணிகளை முன்னெடுக்கவும் அவர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றார். இந்த சூழ்நிலையில் தான் வடக்கு மாகாணத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிவாரண நிதியில் பல்வேறுபட்ட குளறுபடிகள் இருப்பதாக பல தரப்புகளிலுமிருந்து செய்திகள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றிற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நேற்றைய தினம் ராமநாதன் அர்ச்சுனா ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார். அதாவது வடக்கு மாகாணத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி தொடர்பாக எந்த அரசு அதிகாரிக்கு இவ்வாறு நிதி கொடுக்கப்பட்டது, எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு இந்த நிதி பகிரப்பட்டது என்கின்ற விடயத்தை ஒழுங்கான முறையில் தரவுபடுத்த வேண்டும் என்று ராமநாதன் அர்ச்சுனா ஜனாதிபதி அவர்களிடம் கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்திருக்கின்றார். அது மட்டுமன்றி தன்னுடைய மக்களுக்கு இந்த துயரமான சூழ்நிலையில் தான் 4 லட்சம் பெறுமதியான பொருட்கள் வரைக்கும் வாங்கி கொடுத்ததாகவும் அத்தோடு மேலும் உதவிகள் தேவைப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் உதவிகளை செய்வதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் இதன் போது தெரிவித்திருக்கின்றார். ලක්ෂ 50ක් කතාව මන් අහලා තියෙනවා මේ අපේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වලු ගේ සම්පූර්ණ කඩාම් වැටුනොත් විතරයි ලක්ෂ 50ක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් වහල විතරක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බොත් ලක්ෂ 50ක් දෙන්නේ නැහැ කියලා කතාවක් ආරංචියක් ඒ ජනාධිපතිතුමා හැමදාම අවිල්ලා කියනවානේ එයා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ කියන එක සම්පූර්ණව බොරු කියලා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා එහෙම නැතුව මිනිසුන්ට දෙන්න කියලා. හැබැයි මම එක කතාවක් අහලා තියෙනවා ග්‍රාමලදාරිට කියලා තියෙනවා මගේ සල්ලි ඔයාගේ සල්ලි කියලා බලන්න නැතුව හැමෝටම සල්ලි දෙන්න කියලා. එතනත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා මේක බලනවා ඇති. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගම් වතුර දනිස වෙනකන් ආපු අයටත් 25000යි වහල වෙනකන් ගිය අයටත් 25000යි කියන එක ටිකක් මේ වැරදි. මම හිතන්නේ ඒක බලලා හරියටම දෙන්න ඕනේ. ඒකම ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි අර උතුර තියෙන කතාව. දන්නව නේද ඒක? ඒක ඇවිල්ලා උතුර ඩෙල්ෆ් කියලා එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ ඩෙල්ෆ් එකට සිංහල කොහමද? ඩෙල්ෆ් එකට ඩෙල්ෆ් නේ. ඩෙල්ෆ් කියලා මේ අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතන ඉන්න ජනතාව 2022 මට හරියටම මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ 2019 තමයි අන්තිමට ස්ටැටිස්ටික්ස් අරන් තියන්නේ. පවුල 800 ගාන තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට 2024 හරි 2023 හරි මට හරියටම අවුරුදු මතක නැහැ. එකපාරටම 1300 ගානක් ඒගොල්ලෝ පදිංචි වෙලා තියෙනවා යට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක හොඳයි. හැබැයි ඒක අර 500ම කොතනද එකපාරටම ගොඩ ගියේ කියන එක තමයි මට තේරෙන්නේ නැත්තේ. පවුල උපරිම ඇත්ති 900 ගාන කියන්නකො 1400 ගාන දීලා තියෙනවා. අනික උතරේ ගොඩක් දැන්වල චුට්ටක් වතුර ආවා. ගොඩක් දැන්වල ඒ කියන්නේ මම ගියා මුලතිව් මම ගියා මන්නාරම. එතන මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න බැරි තරම් වතුර ගිහලා තියෙනවා. හැබැයි ජෙෆ්නා දැක්කොත් ජෙෆ්නා එකේ සමහර දැන්වල දැන් කොඩිකාමන් ගියාම යට වෙලා තියෙනවා. හැමදාම යට වෙන ප්‍රදේශ. ඒ වුණාට සමහර දැන්වල පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් අවිල්ලා ලින්ද විතර චුට්ටක් වතුරට ගිහලා තියෙනවා. එතකොට මේ මිනිසුන්ටත් 25000යි සම්පූර්ණයෙන්ම ගේ යට වෙච්ච මිනිසුන්ට කඩේම නැති වෙච්ච මිනිසුන්ට ඒක 25000යි කියන්නේ ටිකක් හරි නෑ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනික ජනාධිපතිතුමාට මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්නේ කවුරු හරි සල්ලි ගන්නවා නම් එයාගේ නමත් එක්ක නෝටිස් බෝඩ් එක දාන්න කියලා. එතකොට හැමෝම දැනගන්නවා කවුද හොරෙක් මේ සල්ලි ගත්තේ, කවුද ඇත්තටම සල්ලි ගන්නේ. අපේ ඇමතිලා කවුරු හරි පොකට් එක සල්ලි දා ගන්නවා නම් ඒකත් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගකීම දරන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ දැන් ඒ කියන්නේ කොහොමද දැන් ඉතින් ලොකු සහනයක් දීලා තියෙන්නේ. දැන් කෝටියක් දෙනවා. බිල් මම කෝටි 36ක් දීලා තියෙනවා කියලා කතාව. ඉතින් ජනාධිපතිතුමාගේ හැමදාම කියන කතාවන්නේ ඕක. අපි අපේ ගාව ට්‍රිලියන් 3ක් තියෙනවා කියන කතාව වගේ තමයි මේක. හැබැයි මම දැක්කා මේ අර නම් සල්ලි තමයි කියලා ඒ වගේ මොකර එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් ඒකේඩි නම් සල්ලි තමයි කියලා වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. ඒක සතුටුයි මේ ජනතාවට එහෙම සල්ලි යන්න ඕනේ. හැබැයි මට පොඩි එකක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම ගොඩක් අමාරු වැටිච්ච මිනිසුන්ගේ සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ. ඒක බලලා හරියටම දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම එදාත් කතා කරා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉක්විටි ඉක්වාලිටි කියන එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා. කවුරුත් දන්නේ නැතුව ඇති සමහරවිට ඒක වෝකින් ලයිබ්‍රරීස් නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ
ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැති වෙදී සාමාන්‍යයෙන් පැරපැට් බෝල් එකේ එහා පැත්ත බලන්න ඕන නම් කොටු එකෙනෙකුටත් එක සමාන පුටුවක් දීලා මම් වගේ උස එකෙනෙකුටත් සමාන පුටුවක් දෙන්න බෑ. පොඩි එකනට ලොකු පුටුවක් දෙන්න ඕනේ. මම් වගේ එකෙනෙකුට පුටුවක් නැත්නම් අපි කොහමද එළිය බලනවා. හැබැයි එහෙම නැතුව හැමෝටම එක විදියට පුටුව දෙන එක තමයි ඉක්විටි කියලා කියන්නේ. ඉක්වාලිටි කියලා කියන්නේ. ඉක්විටි කියන්නේ මිනිසයාගේ අමාරු එකක් කොච්චර අමාරු වැටලා තියෙනවා කියලා බලලා ඒ ගානට සල්ලි දෙන එක තමයි ඉක්විටි. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. இவ்வாறு ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த இடத்தில் முச்சக்கர வண்டியில் வந்த அர்ச்சுனாவை பார்த்து எதற்காக முச்சக்கர வண்டியில் வந்திருக்கின்றீர்கள் என்ற ஊடகவியலாளர்களின் கேள்விக்கு நடந்தும் கூட அரசியலை செய்ய முடியும் என்கின்ற ஒரு பதிலை அர்ச்சுனா வழங்கியிருக்கின்றார். මතකයිද ඒගොල්ලොන්ගේ මේකේ ඔක්කොම ටික ස්ටිකර් අලවගෙන ගිහිල්ලා අන්ඩ්‍රෝ කුමාරට කඩේ ගියේ මේ ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්න මිනිස්සු දැන් ඇත්තටම මේ මිනිස්සු වීල් වලට ගන්න එපා යනවා එන. මේමයි මල්ලි මම දැන් ඒක දැන් අන්තිමට මට විතරක් කැබ් එකක් නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම පැහැදිලිම පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා ඒ ලක්ෂ 225ම ගිහිල්ලා වතුකර ජනතාව වලට ගේ නැති වෙච්ච මිනිසුන්ට ලක්ෂ 10ක් ගාණක් බෙදන්න මොකරි මේක කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරා. මම කිව්වා පැහැදිලිම මම ලියුමක් දෙන්නම්. මට වාහනේ ඕනේ මම දැන් අද දැන් වීල් එක ආවේ මට වීල් එක ගිහිල්ලා පොලිටික්ස් කරන්න මල්ලි වීල් එක නැවේ පයින් ගිහිල්ලා පොලිටික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ලක්ෂ 10 ගාණක් අර වතුකර ජනතාවට අර කවුරු හරි නැති වෙච්ච අම්මා තාත්තා දරුවෝ නැති වෙච්ච පවුලට ලක්ෂ 10 ගාණක් බෙදලා දෙන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහමද කියලා. ලක්ෂ මේ දැන් 225 තනාටම කැබ් එකක් දෙනවා නම් මට පයින් යන්න බෑනේ. එතකොට 225 තනාටම කැබ් එක දෙනවා නම් මටත් ඒ කැබ් එක ඕන. அது மட்டுமன்றி ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்களின் காணொளி ஒன்று கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்களின் செயலாளரோடு சேர்ந்து மோட்டார் சைக்கிளில் செல்லும் போது அவருடைய கையில் ஒரு தொலைபேசி இருப்பதான காணொளி ஒன்று பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்த காணொளி பற்றியும் ஊடகவியலாளர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள். இந்த கேள்விக்கு ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்கள் மிகவும் மரியாதையான முறையில் பதிலளித்திருக்கின்றார். දැන් බයිසිකලෙන් යන ආందోලනත් පත් වුණා සෙක්‍රටරි නැද්ද අද? සෙක්‍රටරි නෑ සෙක්‍රටරි ජෙෆ්නා ඉන්නේ අදත් උතුර වහිනවා ඊයේත් වැස්ස අදත් වහිනවා බයික් එක ඉතින් වීල් එක යනවා කියන්නේ ඒක මේ ලැජ්ජා වැඩක් නෙවෙයිනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ බයික් එක ගියේ ඊට කලින් අපි වීල් එක ගියේ ඉතින් එකපාරටම මන්දිර වුණා කියලා අපිට එම සුපර් ලක්ෂරි වෙහිකල් ඕනේ නෑ හැබැයි මම අද හැරි හෙට හැරි එකක් ගන්නවා ලීසින් දාලා හැබැයි මට මේ ආණ්ඩු දෙන කැප් එකක් ඕන වෙන්නේ නෑ මලි එම උන් වගේ උන් කිව්වේ මොකද්ද බස් එකේ යනවා වීල් එක යනවා කියලා දැන් දැක්කද බස් එකේ යන වීල් එක යන ටීබී සරත් අයියා වගේ රාජනායකයෝ ඉන්නවද කවුරු හරි නෑනේ ඒ නිසා එයා මගේ හිතවදා ඒ නිසා නම බය නැතුව නම කියන්නේ මම නම් දන්නේ මේ කොයිතරමට මේක යනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඒ කැබ් එක නවත්තන්න ඕනේ කියලා කොයි එතකොට දැන් ටිල්වින් සිල්වාට තියෙන වාහනේ වෙන කාටවත් නෑ එතකොට හිතලා බලන්නකො දැන් ඔය තුබ්බත් මිනිසුන්ගේ දැන් ඔය වටේ ඉන්න මිනිසුන් ඔක්කොම ටික හිතාගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ නියෝය කරනවා කියලා හැබැයි V8 එක යන්නේ මම V8 දැකලත් නෑ මෙච්චර කාලේ කවදාවත් ඇහෙන් அது மட்டுமில்லாமல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய 225 பேருக்கும் அரசாங்க வாகனங்கள் வழங்கப்படுமாக இருந்தால் ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்களுக்கும் அரசாங்க வாகனம் வேண்டும் என்பதை போன்றதான ஒரு கருத்தையும் அவர் நேற்றைய தினம் முன்வைத்திருக்கின்றார். அவருக்கு சொந்தமான வாகனங்கள் இருப்பதாகவும் தனக்கு வாகனங்கள் மீது அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்புகள் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 225 பேருக்கும் அரச வாகனங்கள் வழங்கப்படுமாக இருந்தால் அவருக்கும் அரச வாகனம் வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கின்றார். මම ගියා මගේ ලක්ෂ 4 පඩිය තිබ්බා ගිය මාසෙක ඒක සම්පූර්ණව මම දුන්නා මේ අපේ මිනිසුන්ට බඩු ටිකක් අරන් බෙදුවා මට එච්චරයි කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මට සල්ලි නෑ මගේ නිකම්ම දෙන්න ඕන ඩයස්පෝරා එකෙන් මට අරන් දෙන්න තිබ්බා හැබැයි මේගොල්ලෝ කිව්වා ඇති වෙන්න ට්‍රිලියන් ගාණක් සල්ලි තියෙනවා කියලා ඒ නිසා මම ඩයස්පෝරා එකට සල්ලි දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරේ නෑ හැබැයි තමන්ගේ පවුල අයට ඒගොල්ලෝ සපෝට් කරනවා இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் லங்கா குரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ்லங்காகுரல்.com எனும் இணையத்தின் வாயிலாக எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள்.